الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariam yaki pagadatan, mga bangsami, giyang kaiya kapag live tanu sa giyang kaiya oras na ayap man na ipanguyat tanu si iku mga ginawa tanu nagumipanguyat tami si arkatano mipanguyat tami si arkano nagyang kuto kasakaw agugyang kuto kapangalimuan ayam na giyang kaiya Ramadan na mabaluy tano ang mga Muslim masakaw. Di tano di sekasakaw sa mga pagaritano, nagugyang ko to ang mga tunganay tano, mga siringan tano, gyang ko to mga tao maranisiran rakatano. Nagumi pangalimutano siran. Yang kaya kasedeka mga bangsami bulaboron igira bulan na Ramadan na makalalabian na amal. Makalalabi amal. Ayamana na mapia na gumala ibala sa amal. Naman nagyang kaya hadith amya panutul o Anas ibn Malik radiyallahu an apituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Ayamana ini na pituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam makalalabiya kaso sadaqah. Ayat tara labiya kapamamagay nagyang kuto kaso sadaqah si iku bulan na Ramadan. Naman ito mga pagariya. Nagiina ipanguyat tamiyai naguipugusya tami si ikulang-ulanguan o mga bangsami mabububaya sedekah. Yang kutuwa tao mapiyay puso nagumalai kapadi malai rano nagagaw sa giyang kutuwa mga padiyan, mga pagarinian mga miskin. Way din ako giyang kutuwa di nyo kiran di kasedekah si iku mga padawlanulan na malaibalas na igirap man lagi daya bulan na Ramadan na tara labiyag yung kuto kapanad ka nagu kapangalimu sa giyang kaiyapaman na ulan-ulan. So tegapaniwag yung kuto bubaya iyo sa giyang kuto kasasadaka. Pagumaniniwag yung kuto panaguntaman iyo sa giyang kuto di inyo di kipangalimuon kasadaka isa giyang kuto mga padetano ang mga Muslim katawan tano kararganan siran sa giyang kaya paman na kaya pakasuldag yang kaya bulan na Ramadan. Anak, gapi anak. Anong kaya piyari? Gusto niyo magsalita dito? Yang Magsalam kayo. Salam kayo sa kanila. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano kayo? Mga turil kayo dito? Apa? Assalamualaikum. Apa? Magsasampay ang Gaya kaya mga wata siya na milera na di ko siya di mag-live. ako nakita-kita no sa Tapos Blumos. tinawag ko sila. Away. Si sa Tagig na Ano kami? kataya mga wata ini pa man na si siya sira. Sige na ka nagsasalita pa ako mamaya. Okay. Mga bangsami giyago to ba adin yu putula agi nga iya paman na di tano di ka pangalimuon si iko mga bangsa tano katawan tano kararaganan siran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nagugyang ko to paman na kasedeka iyo tao sa giyang ko to pedian na swallahu subhanahu wa ta'ala nang bulasan niya nagyang kutwa tao nagutugap pampan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa rizki niya sa nagyang kutwa manusia.
Kenapa paman na kenapa tu kelebat sagiang koto tamok ka kadita no katawan nagyang koto tamok ini sedekatan no sukada kelan aya katawin yan no namya lebat to ko tamok yan nagyang koto paman na tamok na teka penutu Allah subhanahu wa ta'ala. Inuman adna kesimatan no mga tao malakira nagyang koto kasu sadeka minti nagyang koto adiran di kasu sedeka na badan pepakapi agiang koto betadiran kilay tano kalelebu dan siran nagumia kada pepakaw makira na rizki wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa agiang koto matatagu kira agiang koto kapia udina maginawa siran na adem pemanataw inu di makap sedekah ka ketaguan sa anugun sa agiang koto atamo kayan at na kanugun niyang panakiagi ang kaya paman na 10 akan sagi ang kaya Ramadan 10,000 akan sagi ang kaya Ramadan o badin na miyuman sa ipangapital na nailain tabu na di kaili nagi ang koto betadian kagi sabab sagi ang koto dinia nami pagi kelas nagudaon nagi ang koto kasakaw kalimu sifat kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala yutip sembian wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutu lagi dutu sifat mga pagariya yang ka iya paman na kapangalimu nagukasakaw na padanan sa yang kutu sifat wallahu subhanahu wa ta'ala paman na yang kutu kapian yan na sifat wallahu subhanahu wa ta'ala. Mialuyo Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an asukun sunabitan wa Muhammad na pitro yan atiga na inna Allah jawadun yuhibbul jud karimun yuhibbul karam ayamana ini mga pagariya na pitro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiga na mataan aswallah na jawadun ayamana na miyak kalimulimu swallahu subhanahu wa ta'ala Nagyang kutuwa paman na kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala na tigpenuh nabitan wa Muhammad aswallah na yuhibbul jud paman na kebebayan yang penagyang kutuwa mga tao malao nagyang kutuwa kalimu naman ito upama ko saka na masisipat kaagyang kaiya paman na kapangalimuan kapangaling gegaw na tanggadang kaap kebebayan ka wallahu subhanahu wa ta'ala tangkadeng ka nagupaman na kelaruang ka apaman na suwallah na kebebayang kanian tiga penuh Allah karimun yuhibbul karam digituro nabi tanwa Muhammad suwallah na masakawab kebebayaan niya nagyang koto apaman na kasakaw naman nagyang kanana paman na pegaluin tanu kapangalimuan nagukasakaw apaman na sisifatan wallahu subhanahu wa ta'ala kaswallah na jawad nagu karim nagu paman na kebebayan ni nagyang koto mga tawa masakaw nagu gyang koto mga tawa makalimuot mga pagariya upama ko kabayat tanu mala mapengguna tanu nagu mala balas amakuwa tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan nagyang kaiya di tanu di ka giyang kaiya pagusayin tanu apaman nakasus sadaka na pedaya sagyang kutwa inaloy mga ulama at taralbi nagupirmir wagalbek amapia apa na benaran manusia kudina muslim amang galbek yan sagyang kaya bulan na Ramadan permir wai paman na mga pipini sihu mga amal penggalbek nagyang kutwa tao sugi paman narita noron di kipanguyatan sumanga bangsami siran ikaluluagan nagusiran imapaparo na perwin yung sumanga pagaritano mga siringan tano o di nagyang kuto mga tunganay tano samanaya na kararagan ng siran sa giyang kaya bulan na Ramadan nakapakaya paman na giyang kuto kaya sudakaing kakiran
na giyang kuto balas ay bagay ka wallahu subhanahu wa ta'ala na lagid na giyang kuto paman na kaya pamuasairan nagukiyat tigiran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Naman nagiyang kuto hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at igyan na waman fattara fihi saiman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqan li raqabatihi minan nar. Aya pagusayin tano nagyang kutua paman na tao amya pakateng kasya nagyang kutua berapuasa. Nagyang kaya paman kapakateng kasa sagyang kutua berapuasa na tantud na yan kumala ibalas mga pagarya. Paman na gyang kutua miyang bala ka sa fruit salad o di namigay ka sa ig o di nagyang kutua pada paman na kepakai iteng kasagyang kutua mga berapuasa na mapbagian kagyang kaiya balas amya makalala balas. Paganayro na tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salin sa tao ama pakateng kasya nagyang kutua berapuasa sakataw buah kada ba aya paman na terwatano nagyang kutua isa din nakamasjid sakataw buah berapuasa. Nabayap terwatano nagyang kutua intero tao sa masjid ka sakataw buah berapuasa. Ama paka teng kasaka sagyang kaya paman na bulan na Ramadan na kesaba panutua tigo Nabi Tanwa Muhammad prelaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua tao. Sadin sadusanian na iprelaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na inutan waya di pemakote. Agyang kaya paman na galabak aya belas yan nagyang kutua kaprela irakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga dusatan. Naman mga pagari-agi abatano din pemagitong ang mga ginawa tano sa giyang kaya miyangay po sa mga ulan-ulan. Na anto na ari betad tano. Anto na ipaman na mga galabak tano. Na igira abatad ni pamimikiran na tiga mapakaya paman na miyakang galabak sa marata. Nagumapakaya paman na padisi ko mga paliwat wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutwa ibagagtan. Nakatayag yan kaya bulan na Ramadan, prelaan tano niyan. O di na paman na kisaba pro na paman na prelaan tano wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa paman na mga dusatan. Nagyang kaya mga pagariya, apaman na kapakateng kasa sa giyang kutwa berapuasa na kena bagi tubuh ipaman na balas imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala. At tigyan pa na waitakan li raqabatihi minan nar nagyang kutua tao ami sedeka miyamagana na pamanian na kesaba panuto apakalidas sakanian pakamaradi sa gyang kutu apoy kunara ka jahannam. Naman ito mga pagariya. Ay maana nagira Ramadan sumanga pamintuan o naraka na pikikilban wallahu subhanahu wa ta'ala. Tarutupad na paman na saradu agyang kutu pamintuan agyang kutu apoy kunara ka jahannam. Nagyang kutu mga tao ipagumaniran sa gyang kutu adiran di kapamuasa. Paman ipagumaniran amapi agal lebek nagyang kutu kapamagana kasadeka. Nagyang kutu kaya sedekanian, kaya pamagananian, kaya pakateng kasanian sa gyang kutu berapuasa na pakalidas kanian sa gyang kutu apoy kunara ka jahannam. Magatus ka porsinto na pakalidas kanian sa gyang kutu apoy kunara ka jahannam. Nagi paman na isa pa na punguro kong tanong sa giyang kaya bulan na Ramadan na mapaditanos ikong mga tao apo makamaradika nagupakalidas sa giyang kuto apoy kunara ka jahannam. Giyang kaya Ramadan mga pagariya na inutano saya pembilang nga tao nagupakadagalan tanong giyang kuto panganitano ko Allah giyang kuto mga galapagkatano mga pipya kauman din nakapita sa giyang kaya bulan na Ramadan na miyakadagadagal ang mga tawa po makamaredikan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto apoy kunara ka jahannam. Na penamaran tanoy mapadtano ron
Wallahu subhanahu wa ta'ala na tarimaan niya nagyang kuto mga panganitano, kapanganitano sa gyang kuto mapentano si ko mga tawa pero makamaradi si ko neraka jahanam. Mga pagarya, ito ikadua. Na ikatalo, nagyang kuto miyapakateng kasaka, nagumiyapaganang ka na belasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa lagi dagyang kutua balas agyang kutua kaya pamuasan yan. Nakatawan tanwag yang kaya balas agyang kaya kapamuasa. Igira paman na miya muasa sutaw. Si ko paman na kana beramadhan na. Kapaman na ayami alin sa hadith. Nasalin sa tao. Apaman na puasa ikhlas iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Uli nagyang kutua kaya puasan yan na fi sabilillah. Paman na ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala na keuwat agyang kutua paman na bugtalian sa agyang kutua apoy kunaraka jahannam sa paman na pito yang kutua hadith mi aloy roona pito kulong ibu akawatan yan sa agyang kutua apoy kunaraka jahannam ay dapat yung sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Nagyang kutua kapagkata ka sa tanong sa gyang kutua mga barapuasa na tanto din na kumala abalas ang kekuatan no. Sama na yung mga pagarya, nagyang kutua mga tao mapasang ikasedekah, mapasang ikapamagana, di na ni mapakateng ka sa gyang kutua mga barapuasa na mapbagyan nira nagyang kaya talo abalas. Paganay ron nagyang kutua rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Wan namiyan doon sa gyang kutua tao, napaman yan na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua na pagkamaradi ka anu wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto apoy kunaraka jam. Ayaman nakapakamaradi ka, nakapakalibre, kapakalidas sa agyang kuto apoy kunaraka jam. Ikatalo na mapbagian agyang kuto ataw, agyang kuto balas, alagi agyang kuto keku agyang kuto kaya pamuas agyang kuto ataw amya pakateng kasya. Nagyang kuto paman na ipsede ka ipaganaw taw na inusay penanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagigyan ko tuwa masa niyan, sagyan ko tuwa kaya teruan niyan nun, na sumanga sahaba niyan, na miyateru ira natigira na ya Rasulullah, laysa kulluna yajinu ma yuqattaru bihi saim. Kaya bubayan ira nagyan ko tuwa balas ay inalo yung nabitan wa Muhammad, ugay na miyateru ira sa mga ginawa ira natira na kanaba kami manlangon ya Rasulullah. Apaman na bami pagigagyan kanan kapaka tengkasa o di na kapagana sa agyang kuto barapuasa. Natingo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kanan na inaluya ka na balas akiku agyang kuto mga tao amasakaw agyang kuto di mamagana nagyang kuto imbagay o Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto balas yan. Api abu paman na isa ka basway apaman na ini sedekanian nagugyang kutua isa atamar anta aka paman nagyang kutu laban yang kutu tigtano milk udi nagyang kutu gatas naman uto mga pagarya napidad nagyang kutu paman na isa ka basway yang kaya mineral adna keto na mineral arga iya na sawati na upama ko pagadakan lang kagiyang kutu pemasana kaw sa giyang kaya mga grocery na kepakaya maka ako lakapan kepakaya maka ako lakapan nahina ng mga pagarya o kabayatan wag yang kaya balas mapapadalam sa giyang kaya bulan na Ramadan na pamakutan tano kau ditano yang gelebe ka na mapakai ditano makwag yang ko tuwa balas yan na yaka kekuatan no saya na makapagikilas tano nag-uusaran tano wag yang ko tuwa mga tamukatan wad na tamuk ka na usaran ka sa giyang kaiya bulan na Ramadan ay pikiran ka na giyang kaiya bulan na Ramadan na sukas sedekah saya na permir wakas sedekah adi giyang kuto paman na mga peda mga ulan mga pagarya ay pagka urianakan sa giyang kaiya kaya pagleib tano na giyang kaiya kadro mga ulama igirakon sukas kapamuasa nagugyang kuto kasus sadaka na miatimus iku manusia ayaman na nagyang kaya bulan na Ramadan na di ka di mamuasa na di ka pendi manadeka nagyang kuto kiyatimu
kiyati mo agyang ko to akasedeka nagukapusa sa iko ginawang ka natigo mga ulama kesabapan din to sa agyang ko to kapakasul utaw sa agyang ko to surga. Masyaallah. Ayamaan na naupunso taw sa agyang kaiya Ramadan nabara pa puasa nabara sadekapan namya patutunaki agyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman yang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apaman na penutul nu ali atigya na pituro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam panguyata ya si kuma ginawa tanwa pamakin ganiyo tigu Nabi tanwa Muhammad inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqalu liman hiya ya Rasulullah qala hiya liman tayyaba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama wa salla bil-laili wan-nasu niyam. Ayaman ini na tigu Nabi tanwa Muhammad mataan darpas iko surga. Mataan na tigu Nabi na darpas iko surga. Agyang kuto apaman na liunian na pilay sa agyang kuto asuldian. Ayaman na upo ka makasusulad na pilay ka apaman na liunian. Natigo pa Nabi tanwa Muhammad wa butunuha min zuhuriha na usikap man sa liyo na may laying kaasulad naman nagyang ko to adar pa amapiyas iko surga paman na api anda kadin nakakadin na usikap to suladian na usikap man kakadin sa suld na kilay nagyang ko to liyo-liwan yan asyanan si iko surga tigo mga sahaba ya Rasulullah gyang ko to adar pa si iko surga na antay pumakakwon ando to para antay mga tawa pumakakwon nati ko nabitan wa Muhammad aya pumakakwon nagyang kaya paman na mga tao apaganayro na liman tayyabal kalam so mga tawa mga pipi katero naman to mga tao kanaba balisintaan kanaba makasudi kanaba tanging puruan kanaba yung utuwa paman na katero amarata na sadin sa mga tao amarata yung utuwa katero iran na di saya pad kaya bu ang bagan sayaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu bagan sayaw Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utuwa mga tao mga pipi katero umaylay niya nagyang utuwa paman na kararaganan na mitero na miyakapi aginawa niyan nagu mga pipi akatero nagyang ko to akabatiya sa Quran pagandagadan yung nagyang ko to akabatiya sa Quran nagu gyang ko to mga adhkar miya kadagdag lama pi akatero mga panguyat na mga pipi ana nakatero gyang ko to akang guguna na nga si ko pagaring ka muslim sa gyang ko to mapia ulalan ko katero ka na mapia to miya kadagdag aginan siapan tanu agyang ko to mga katero tanu sa gyang kai kau yagu tanu sa dunia bula boro sa gyang kai Ramadan kanta no maku agyang kai darpas iko surga au si kasaliw na pilay ka sulod na usi ka sa surga pilay ka liw na ikadua ati ko nabitan wa Muhammad ang mga tawa ta'am nagyang ko to ang mga tawa di mamagana mapasang ka sedekah nagyang ko to di na ka sedekah na pedro agyang ko to kapamagana nagyang kaya usayan tanong mga pagariya paman na kawit sa tutun sa masjid na padunay gyang kaya paman na lagi day na upama ko saka nakabaya ang agyang kaya darapasi ko surga napakandagan lang agyang ko to kasedeka sa agyang kaya bulan na Ramadan tigo nabitan wa Muhammad ikatalo na waada masya mga tao miyamin tinira nagyang ko to kapamuasa yamin tinira nagyang ko to kapamuasa adun asa katao si ko mga bangsa tanong agyang ko to miyaka comments kanya sa agyang ko to di tanong di ka pa magusay at tigyan na alim gyang kaya kawyag-uyag sa agyang kaya Metro Manila na margin saya madagal saya tigyan supitan na nasa ka na tigyan na di ako di mamuasa okay da tigyan na madagal na di ka no nagkatimpusan ayang kaya tigyan na lima tinagan na asarad na kaptano na pitra mga pagariya di tanuan ng tinagan di tanuan ng tinagan nagyang kana na lagi danan kakanugunia nagyang koto kapakasageder katano nagyang kaya bulan na Ramadan so bulan na Ramadan na basta muslim makagaga
napaman na langon o kadunduron na pemuasaan yan. Langon na mga pagariya. Ayam ana na dita no tinaga nagyang kanan asar aad na kapatano na pitra ka dito mapia. Eno ka pa ma eno sakabu pa may di ulub pa ka tempos. Why? Iya ko to fitna namya kada-kada la fitna. Benar ko mada la fitna. Okay, na dipindi buto sa giyang ko to paman na kipupantag na kasagiang ko to fitna. Api andid na darapan ad na fitna. Okay, na dipindi ra kabu sa giyang ko to kipupantag na kaon. Nagina ng mga pagariya ubad na paman na si ko mga bangsa tano ayat tinagian na asarabu paman na ad nakaptano na pitra na pagikilas kanu pia-pia kadiu tumapia betad diu tumapia pedat so muslim na di mamuasa si ko tenday o bulan Ramadan kenapa ayatnya ni kapamuasa na asar ad nakaptano na pitra aya molimpusan mga tao apa kakuasa gyang ko to Peter o nabitan wa Muhammad darpas ko surga nagyang ko to paman na wasalla bil laili wan nasuniyam naginan so kapaka tunay ni kapanambo yang si ikong mga kagagawi. Kapanambo yang si ikong mga kagagawi. Naginan sukat tarawih, nagusukat tahajud, napadanan sa giyang kuto mapi amal. Mga pagariya, siya tanong teman na giyang kaiya, kaya pagalayip tanong pangning usiku Allah subhanahu wa ta'ala, at na kaswatan saya, nagupaman na ilmu kesubuyan mga ginawa tanong sa giyang kuto mga pimpi agalabag ay lagi diyan nagyang kaiya kaya pag-usay tanong sa giyang kaiya kasakaw kapangalimu kasusadka nagugyang kuto paman na kapamagana sa giyang kaya bulan na Ramadan na pinakaminusaki na paman na galabakan tanong way galabakan tanong sama kaisa nandun ni mga pagari kang galabakan sama kaisa makapagana ka na kileng kagiyang kuto kapian yan paman na kapian yan pagka luwa-luwa gagiyang kuto puso ka sagyang kuto kakilay nga sagyang kuto paman na kaya sedeka nga sagyang kuto mga tao sedeka ka na ilayang kasiran ilayang kagyang kuto paman na mga pagaring ka sagyang kuto kaya sedeka nga kakiran namataan din na ka udi makapiya ginawang ka pagari ko na tiyaba na nakuka kagigyan kaya kasedeka na ipagaluwa-luwaga rarap ipagaluwa-luwaga puso na paman natapangantan wag yang kaya kasedeka kapamagana kabagay sa tutun sa masjid kapaman na isad na malaibalas sa perangkum na kanwa salam alang-ulangwan na mga bangsami assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.